Ok, znači radimo 6 poligona, već sam to prije snimao, ali kad su imali malo, to je dosta manje iskustva i radi se stvarno, imamo bočne koševe, ovisi o tome, iako nije da su koševi super nužni tu. I uglavnom ide klasika, ali se svaki od 6 može mijenjati, prilagođavati svaki put, svaki od segmenata se može mijenjati. A definitivno kad se tiče završetaka na koš, ovisi kao i širini ili rasponu driblinga, da li samo ispred tijela ili kombinacije. Više driblinga ovisi o znanju i iskustvu igrača. Imamo tu od 6. do 8. razreda sad, pa će oni prikazati sve do tud. A krenut ćemo prvo, sad se baš fokusirajte, lijepo isporno sve. Čim on krene, to oni pripremiš, čim je prošao prvu i kreće na drugu, ti krećeš. Jer jasno? A ja ću u stvari, ovo je bez veze. Stav, ajmo. Glava gore, oči gore. I svaki radi nešto drugo. Ima 100 mogućih završetaka, ovdje tu radimo, da li bio stani Niša, da li bio hesitation pa do kraja ili hesitation pa odmah sa spinom kombiniramo ili kako se in and out možemo raditi pa odlazi se na ovo tu, ostalo naravno se ide prema ovdje. Ovaj dio je recimo, znači to je kao prvi poligon, pa ide drugi, pa ide treći, pa ide četvrti, tamo je peti i tamo je šesti. Jer sad ovdje se definitivno može mijenjati. Toni prvi. Aha, da, ovdje Toni prvi, ajde. Niže u koljenima, jaka 3. Naskok, glava gore, oči gore. Okay. Znači sad ide ovaj dio naskok, ne gledaj u pod. Glava gore, samo glava gore, gradit loptu. Digni glavu Miha. Okay. Ovdje inače radimo obrambeni stav uvijek, ali evo tu smo sad stavili ovo. Kao što sam rekao, znači svaki segment se može uvijek mijenjati, prilagođavati. Stav, kreni. Ovdje jako, znači ovdje hoću prvi korak jako dug i 360, pivotiranje, svaki put drugo. Niko glava je napred cijelo vrijeme, a ne na sve strane. Znači ovdje radimo ležni okret, Toni stav, kreni, nema žurit. Glava gore, op, znači u trenutku kad lopta udari ne smije ni malo lopta manipulirati, cijeli donji dio tijela se treba rotirati, to nije ležni okret, ne držiš stolac, kad udari lopta cijeli donji dio tijela se treba rotirati. Ok, Toni, aj se vrati na pravi ležni okret, maks. Jeste vi kombinirali sad svaka, ja sam sad rekao da radimo ovdje ležni okret i pokazao sam kaj radimo. To je bolje. Ne nosi u jednoj ruci i ovdje treba biti niže. Ok, zadnje, Nikša idi prvi. Čekaj. Sam stvarno okrenuo mobitel ko tuljan zadnji. Amo. Znači radimo step back, dribbling, opet step back. Ok. Znači evo sad smo promijenili ove dvije stvari i tak se stalno može mijenjati
I naravno ovisno o tome kaj hoćeš da ti djeca uče, kaj možeš pokazati, ali kaj misliš da su sposobna i onda polako to dizati, ali definitivno ne prebrzo i u određenom trenutku. I ono kao ponavljam, ne brzina ispred tehnike ili po cijenu toga da se tehnički krivo napravi. Brzo pletosti neke rađe sporo, a tehnički ispravno brzina dođe sama po sebi. Znači radimo povlačenje gradit, kad povlačite jaki dribling, glava gore cijelo vrijeme. Kreni. Znači povuć, dribling, povuć, zagradit, dribling, povuć, treba probati još više povuć. Tu treba, ne smije biti vođenja tup, nego jednostavno povući rukom, znači manipulaciju koja da radiš in and out sa rukom. Znači koja da radiš op, tak treba raditi naprijed, nazad. Ok, ajmo baš vidjeti ovo tu. Znači ovo radimo, inače sad radimo jednostruki okret, ali ovo tu sam im pokazivao i dvostruki koji po meni jednostavno treba usavršiti. Evo, Leone, ti si to čak koristio na ovoj poziciji u finalu 6. razreda, ali tako? Protiv dečka koji je brži pa je zazujal. Sad se stvarno fokusirajte napraviti kak spada. Ne morate žuriti. Treba biti veća promjena kad ostavi loptu. I kad vrati treba biti veća promjena. Što brže čitati naprijed. Okay. I nisko trebaju biti. Lopta kad se ostavlja, znači ne manipulira se, samo se na mjestu stavlja i kupi se. Ok, evo tu sam sad pokazao, sad smo dodali još zadnju, da ne troši cijeli trening, tu sam pokazao kaj još recimo se može. I to može naravno ići od osnova čistih do, evo da se malo diže. Idemo, kreni, što niže, desna kroz noge, lijeva, unazad ispred tijela, što brže zglobovi rade, kroz noge, kroz oba dvoje nogu. Ok. Dakle, ovak zla poligon. Dalje se kreće. Tu smo stavili ova 3 blizu. Naravno da se ispred, kak je pitao igrač, ovog tu može napraviti ili škarice, 2 driblinga, ali su 2 jaka, tijelo mora raditi jako nisko. Tu su 2 i tu su 2, jer radimo ulaz i povlačenje, dribling, ide se na ovo tu, radi se jaki niski spin. Kad se cijeli ovaj dio radi, treba ne gledati u pod ili u te čunjeve, nego čitati naprijed. Ako se ide na ovu stranu, čita se do tam. Da se naučiš pregledu igre, ovdje su složeni ovak, tamo je 1, 2, 3, odavde se ide tu i driblingom se ide na jedinicu, a ako se ide recimo na dvojku, dribling, dvojka, ista stvar s ove strane. Naravno, većina ima slobodu sad već koje može driblinge raditi ili ih miješati, kombinirati. Ovdje tu definitivno povolji, ovi koji manje znaju, naravno ide se na čiste osnove i tu se može koristiti za spin, za hesitation, na kraju idemo Eurostep, dvokorak spin na ovaj ili onaj način kako sam im pokazao. Tu je samo jaka finta koju kombiniramo kasnije, da li je finta šuta ili je finta u stranu pa kretanje, ili je finta na primjer lijevu stranu pa kretanje u lijevu stranu, ili rotacija kako sam ih naučio. I ide se tu na koš, tu. Ovdje se radi, znači ležni okret, to je bekovski okret, jako nagla promjena, to će se vidjeti. Tu se radi, kreće se, radi se jaki hesitation, jaki, na desnu stranu i prilično blizu sam stavio ove kapice, jer nakon kad su brzo trebali biti malo dalje, ali treba ići brzi dribling i tu se može raditi dribling ići na koš, a sljedeći put se radi ovdje lijevi hesitation s lijevom rukom i je do kraja. Tamo na kraju se radi stav i kak sam zadnji put snimao, a nije se radilo, ono na čem inzistiram je da je stav i da se nakon finte prvi korak mora biti što duži, lopta što dalje da bi se stekla prednost na igrači koji je možda čak i puno brži od tebe. I tamo s one strane se radi, znači odavde, vođenje u stranu,
dribling, naprimjer kroz noge ili ispred tijela ili čak i rolling, vraćanje bočino nazad, kao u stavu, lijepo nisko, lopta, nema skakutanja ili kosog kretanja, do si imao dribling, u sredinu dribling, tu dribling, naskok. Pričekaj. Ajmo gospodo, glava gore. Gradite loptu. Gdje je sljedeći, ej? Niže lopta, ovdje mora biti brže pročitati teren. Glava napred. Napravi Miha. Čekaj malo. Znači ovdje imamo hop step na drugi obruč, poluhroke, sve živo moguće. Znači on mora pojačati definitivno hesitation. Idemo sad stav, dugi korak. Još duži korak on mora imati, ne se naginja toliko napred. 360 pivot. Ime je Nikša, Nikša, bješ tam. Znači to, op. I sljedeći put radi to, ali radimo na lijevu stranu. Ovdje tu. Ajmo nisko, široko, Nikša, povuci se nazad, stani. Povuci se nazad da ti kapice ne smete, idi skroz izvan njih. Ajmo. Tako. S ove strane. Evo, opet treba uzeti jači korak. Znači, jači hesitation. Dobro. Miha, da vidimo ponovi. Lijevi, viš, lijevi je krivi.